جواتا پارێزگەها نەینەوە زۆرینیا دەنگان قایمقامێ قەزا شەنگالێ و ڕێڤەبەرێ ناحیە سنوونێ دەستنیشان کرن کو دەبێژن قایمقام سەربەیە پەشەیە و ڕێڤەبەرێ ناحیە سنوونێ ئەندامێ ئێکەتیان نیشتیمانیا کوردستانەیە قایمقام و ڕێڤەبەرێن شەش دەڤەران هاتنە دامەزراندن وەکو ئەو دەبێژن ji گشت pêk hatên neynewa ev kese hatîne destnîşankirin û civata parêzgeha neynewa dibêje ev prosese dûr e ji hevrekiyên siyasî û taîfegerî. الانتخاب لم يكن استهدافا لأي جهة سياسية أو يكون هناك تم هالبجارتنا أرمانش كرنا لوانك سياسي بقايم وقايم وريفبر الناحية أو النيراتية ودفارن خود كان وشجش بيكاتنا عرب وكرد كريستيان وإيزيدين هر وصا شبك وتركمان جگش بيكاتنا قال عراقنا بەرامبەر vê çendê endamên Parlemanê Iraqê ew ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê ve nerazîbîniya xwe diyartiyen û ew dê hewl den vê biryarê helweşînin wekû ew dibêjin biryarên wesa bi tewafuqiya layenên siyasî dihête kirin. Ka nusrawekî fermî li Parlemana Lijnê Herêm Parêzgekan ew biryarî nadistûrî ne yasaya û debît dadgahî federalî li Iraq yan دادگای اداری که او برپرسه او بریاری کردنی کدا دانشتنی چوارده که الغا بکاتوا دبر دیاره چندین ماده دستوری و ماده قانونی اما طبعا اورکا او راگاندن لکین دوای چندین پرس لپارلمان و لسرو دادگای بغداد و لموصل لکانا که اوانش تاکید یان کرده او بریاری کدریه بریاری چی نایاسایی و نادستوری صد لصد بو پارتندین کردی دیل هوا بجداری وی کنفرانسی نبود ده پرسکا دنگ امریکا دا کو ده وی کنفرانسی دا بتنه اندام پارلمان عراق سر به پارتا دموکراتا کردستان و ناراضی بینیا خود دیار کرد اگر چنک و پارتندین کردی ناراضی بینیا خو دیار نکر بون دو کرسیانه بریان یکتی اوان دقل یعنی دیکا دقل یعنی بابلیون غیر وکانا که خویان بهاو پیمانه و کردیه لکرکو کلی رکانا مش او بریاری خویانا اما کو پارتی که نو اندام پارلمان لسر آستی موصل که کم لستین و چار اندام انجمن مانهیا ئەوڕکە غەدر زۆر کرایە بەداخەوە کەڕووکە بەناوی کوردایەتی بەناو لێرەکانە کە خوێنێک لا کردەوە دەگەڵ هەندێک ئەمە نابێت بریار لە ڕێکەفتی دوازدەی مەها هەفتا ئیساڵ ji civata parêzgeha neynewa derçû zûrîniya dengan şeş serokên yekeyên kargerî damezrandin ev yek bûye cihê dilgiraniya endamên Partiya Dîmokrata Kurdistanê çi li civata parêzgeha neynewa bît yan li Parlemanê Iraqê bît wekû ew dibêjin ku dê vê biryarê helweşînin. Kawa Emer dengê Amerîka Mosul.